MC wa kuorotwa Meru Kirinya Mwenda ni areganite na abunge ba Meru baria akuga thirikari inenkirwe kanya erite ngugi. Kirinya ariuga juju ni mwaka jwe thatu Meru iri mpione na rais akiritaga ngugi na aregani bawe. Ariuga thirikari ya Ruto ni uthite Meru bonene na nikyo gitumi Meru iri na minister mwake. Kuruki ni amenerete munini wa rais Kithure Kindiki akiuga Ameru ni bengi thirikari nenene akionaga na atekwaria. Nawe musiasa Mike Gitonga ni amenerete kanjo enjero ya minister akiuga eteguna Kenya. Mutugikare na Chikinya. Siasa cha thirikari nene no chitete na mbere kugwata Moncheja kaunti ya Meru. Arena MC wa kuorotwa kirembungi ya Meru Mwenda Kirinya achumeretie kuregana Bruna migambo ya bunge baria bakuga thirikari ya Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki ewe kanyarite ngugi gwa kagita karaga tigere. MC Kirinya akiuga ishigo mbunge biu binge milandi ya weti na mbene kuthithika ku indi wejaja kaunti ya Meru ni utheri akiuria nande ni kanya ka thirikari ya Kenya Kwanza kwenda kwewa kairi babue tika kende buti parliament bona ngweni kuritika isigo bunge bingi ibo kwaile bukona ya weta ya nara kwa muntu wa wetwa Kimani Ichung'wa aikirite agekira lami barabara tia kwa ekachietete kuthira akite machukuru aka machukuru ya goroba kayetete kuthira arekire nya tuvoko twa Kiharu constituency atwikire nya Kaburo na mbeche cia nini cia thirikari ya weta nara ura Kondindi Nyoro the same ya weta regions cia opposition bena mega infrastructural development Meru utino construction ni kuendelea thirikari nyemwe none. So babu MPs betu na ibu representatives betu re burenda to thirikari kanya mwankare Kuruki musiasa kumegembe centro Mike Gitonga na wenethirite akimeneria bunge ba Meru nigwetekiria kwengatora wa RNDP Rigathi Gachagua obisine bethira bakigwata mbaru DP Kithure Kindiki akiuga mwena bo kagite na kakekia ite mwanyeraga gwa Meru ethire tariki metheneu wathi urunka akina Mutunga bo itebie nubu ye yokobieta Mount Kenya East itukona appointment ichi athitho thai itebionde bie yokoni nture emwe mutaiga go ibutu kwenda butwira nuona itukwenda butwira muntu wetwa Kabogo nuona itukwenda bau itebiu bionde no nto babu bwarwire na Gachagua bukiwa Gachagua gatu buthetera twire ni itebibi aretwa imbi Kithure Kindiki urabo ethiri vice president no nto babu ayumbe ba Meru ibu bwatongererie Kenya yonde kusupport Gachagua ngwa kenda bonenkera Kindiki bukiwa no ni Mount Kenya East na ndibo gweka werone kuri na umbekano kaunti ya Meru itonya kire utaruragani na thirikari RMC Kirinya kuga thirikari ya Rais Ruto Meru irethire kimigwata mbaru ende kethire gyoka Mungu uteaje gukara thirikari ne no tebio tukuona kabatu tuka prodigal sons atue kabatu katwaeto opposition kenda twailo na tuona maendeleo we are ready to go that direction no ntu Raila Amolo Odinga aiwe to opposition ire bwa muchore pomwikira pomwera mawaziri mawaziri mwanja bajo ibo bari abaroite ababu no borumanga thaibo bo tutawala bakera kebura bakonda na bajunet moment ndarito mureithia ono ari chairman wa Azimio inkumurikana no ntu na tugaira mbecha uni ndike Azimio. Sasa tushajua hii serikali vile inafanya kazi na tuweta ni ababu MCA Kirinya na musiasa Gitonga batatigera kwendi pikendeke bakiuga thirikari neji ya Ruto nirio anaba Meru bainge batere ngugi na bange bethiro bakene kwankathi akeja na ngerekano nora wale Japhet Kome ule wale DCI Bona Kinoti na Kinyora
wale waziri wale mimithikare nturi na mwena bo atongeria baba liugeite biu biatha bikenenkanirwo guntu kungi inde bakimeneria bunge ba Meru bakiuga batena katharibu ruga kuria kiuria Rais Ruto. In fact thirikari muntu wetwa William Samoei Ruto na muntu wetwa Professor Kindiki Kithure ebutete Ameru babainge kulukia bara yandikite endimutete Ameru babainge kulukia bara promotete. I want to tell you, members of parliament, interest ira bukaretie babu ni mbecha ibo kirenya kuwatanira boria president Chioria kuma ekwa aikuthithia appointment hii bunge gitongariwa gitumi Ruto hata ele Peter Munya kanyaga gutongeria thirikari-ini yawe onenkera Munya no gumea kuria Chioria because Munya itumwete heshima muno as people of Meru ni mutongeria twiche he speaks his mind. Muthiene MCA Kirenya aruga ura kugukia no undipi kende kya kuthira muche mwaja Meru kindi kiura Kirenya kuwa kinyale kugwatwa mbaru ni Meru kuona kanya kau ari thaiji gutenkathwa ya gucokeria Meru bau akiuga nande kende kene mutanchune. We are becoming unpopular day in day out na imuchie. So we want to tell you, unless you change tactics, no thikire sauti ya Mumeru bora Mumeru akuwa. Otherwise, you are not our representation in the government. Tutiko maini interest ire kuira uo ku represent. Ito na nya Gachagua at least na thetaira Mount Kenya yonthe. Owe kumwe ko the DP, unyo tutakuona metho nyota ya Meru nya uwenye iboya. Ute nya Meru uwe nya kanisa ne Meru ene. Uwe nya ntore ne tieto uwe nya mathiko. Uwe nya kiatho na nto ibo ba urene awinge na uwe nya ruracho kana murano. Uti no tukona uti murandi ure ya kurura. Kuma mweri wa 10 actually kuma wekwa deputy president. Report rande do shawero rea kwa rieto ni mutuge kare.